Nedostatak obradivih površina najviše pogađa farmere koji se bave tovom stoke ili proizvodnjom mlijeka. Da bi obezbijedio hranu za 425 grla, Čedomir Borojević iz Tišine obrađuje 150 hektara oranica. Nedostajuće obradive površine, 40 hektara, sada je dobio u zakup i to će mu, kaže, uveliko olakšati proizvodnju mlijeka. Mogu reći da će meni kao proizvođaču to pomoći da ovu proizvodnju dignem na znatno viši nivo i pokažem da i mi na ovom prostoru možemo jednako dobro raditi kao i proizvođači u zapadnoj Evropi. Borojević je jedan od 50 poljoprivrednih proizvođača koji su ispunili uslove konkursa za dodjelu 570 od planiranih 720 hektara poljoprivrednog zemljišta u svojini Srpske. Ovo u arendi uzmam zemlje, jedne godine uzmeš, druge godine neće da prodaju. Vrlo nesigurna proizvodnja. Ovako, bar znam kako ću organizovati se, naročito za to Bikova. Za preostalih 158 hektara licitaciju nadam se da ćemo sprovesti do kraja godine. Time bi svih 720 hektara i oko 70 korisnika bilo obuhvaćeno dodjelom na području opštine Šamac. U ranijem periodu je 800 hektara zemljišta u svojini Srpske dodijeljeno koncesionarima, a osim 720 hektara sada namijenjenih zakupcima, preostaje još oko 500 hektara koji su u zapuštenom stanju ili su u području za koje se sumnja da je zagađeno minama. U opštini Šamac sada pripremaju mjere za pretvaranje i tog zemljišta u obradivo.